bola ke sesuai warnanya. Ayo, siapa dulu yang mau pasang? Warna apa dulu yuk? Ayo, blue color, where are you? Here I am. How do you do? Warna biru mana biru? Biru, ayo biru. Ayo, hore. Ayo, masih warna biru tempelin. Ya. Oh, naik sini, coba naik. Warna biru. Musab salah. Itu warna kuning. Itu warna hijau, Dede. Udah belum Mas Zihan? Zihan harus pakai meja teman-teman, pakai kursi teman-teman, soalnya tinggian. Udah belum? 2 tahun kemudian Mas Zihan. Ayo. Udah biarin Akis, biarin. Ayo terus. Warna biru. Oke, ore. Turun. Ntar yang tinggi ondel-ondel aja yang pasang ya. Oh, sekarang warna apa teman-teman? Warna apa, Kis? Warna kuning. Yellow. Oh, pink. Pink color, where are you? Here I am. How do you do? Masuk warna pink. Aduh. Oke, jatuh. Oke, Dede yang masang yang atas ya. Ore, pintar. Sekarang warna apa teman-teman? Warna kuning. Yellow color, where are you? Here I am. How do you do? Yo, sini yo. Sini warna kuning. Oke, taruhin sini. Permisi. Uish. Ore. Ya, pasang Musab situ. Ore, Musab bisa masang. Color green, where are you? Here I am. How do you do? Warna hijau pasang. Ore, Musab udah pasang. Acian, pasang Musab. Ore. Oke. Kapan? Bedan. Sebentar udah taruh Musab. Udah teman-teman, ini warnanya warna putih nggak ada. Jadi kita warna bebas aja ya. Warna apa tuh, Kis? Warna putih kita pasang warna pink. Pink color, where are you? Here I am. How do you do? Pasang warna pink. Oke, warna biru. Blue color, where are you? Here I am. How do you do? Sini mau pasangin. Oke, Dede pasang warna biru. Bisa nggak nih pasang? Jatuh. Ambil lagi Akis, tolong ambilin. Ambilin Musab. Warna merah pinjam Musab boleh. Musab pelit teman-teman. Oke, warna biru. Wah, ada banyak warna ternyata teman-teman. Ada warna pink, hijau. Warna apa aja, Kis? Terus? Wah, banyak warna teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Dede pulang dulu.